Sige na, okay? Nainbag nga oras yu amin, papagayam. Inta ibasa ti Proverbio, Kapitulo 15, versikulo 31. No denggam ti pamabalaw, apang isurukan ka, maibilang ka amasirib. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mami, awan ka di pa'y ni Daddy? Imbagak namin kan kwa na itay bigat, na igatangan nak iti mansanas. Urayam latan, Jasmine anak. Amang ano na traffic laang ni Dadim. Wenno, nabartak manan, kat agpuk-kapuk tumanan inton sumangpat. Mabut-butengak no kas di titsura ni Daddy a sumangpat. Aglemang kalatan anak ko, nukas di anabartek asumangpot ni Dadim. Di namat lang aminan mabaliwan ti kinalaing na nga aginom iti arak. Ebe! Ebe! Nabartak manan ni Daddy, Mami. Ala, sumrak kan iti silid mo. Siya akong ti makaamo ka ni Dadim. Hey! Mami! Diyos ko, kastaunay manan abutang ti anak. Ebe! Kaano ay ang agbaliw ti asawak? Asin na ti kumarit dita, ha? Takrut kayo matgaya makaruba! Hoy! Lari, ay na, Takrut kayo! labarbartak ka manan asimangpet. Uray kumamot no saan ka nga aglaaw-laaw akasta. Nakababain ka dagiti ka aruba. Ala, umay kan, sumragtan di tabalay. Bebe nakman si Kaibe. Amok ti araramidak. Takrut kit di dagita karuba! Umay kakit din. Sumragtan, tamang ano dapay mang tutupkan ka kadagiti ka aruba. Sa perabrabiin. Di nak insuro ko nak na Anay ko, nagsakit ti patong ko na patugaw. Gunggo na ma! Diyangan nakto matitikayat kong aramidan, ha? Tulungan nak nga rodan at tumakder. Nagsakit ti patong ko. Diyakon ka ba alam ti tumakder? Tulungan ako na. Tara! Anya, ti mapaspasama ka na kayo ng asawa, ha? Tatang, pangaasiyo. Tulungan ta ko maatumakder. Ha? Apa yan ay bibalasang ko? Nakatugaw ka matita daga. Mala, kumay ka tatulungan ka. Nagadungarte, oh. Dita kayo manlagat. Ato iti kapem, Larry. Nagyaman ak bakit? Naimas na talaga ti panagtimtimplam iti kape, bakit? O sige, agkape ka ta. Tagluto ak pa iti armusar. Ne, apa yan? Ah, Agpilay-pilay kamutan, amagmag na. gapo da ito iti nalabos sa kinabartak mo iti rabi. Di mo ka di malagip ti panang iduron mo kanyak. Ha? Kuha ngamin bakit? Mga no kinuntranak manen, iso na iduron ka. Di naklat ang aminin kon kontraan no kasi anapartekak. Pasensya ka na, Ivy, bakit? Kasta ka di manan ti bagam, Larry. Kat, anya nga ro ti kayat mong ibagak. Amumat nga minadyak kaya ti makong kontra no nakainumak. Agbaliw ka kuman. Permi ti butang ti anak mo no kas di nga aglalaaw ka sumangpet. Ay na bakit? Dahito lang matiliw-liwak no kas di nga gapuak iti trabaho. Isa jak mabalin aliklikan ti arak. Nga uray madangran na kamin a pamilyam. Basta. Jak maliklikan ti arak. Iso lang tiliw-liwak. Apay ka di manen tatang. Apay a pinayabandak dito'y balayo. Napatay, ti bagakan ka anak ko. Kat sapay lako matadumngag ka. Anya ka di dahi tatang. Nakita, ti panangiduron mo kini Ivy nga asawa mi dirabe eh. Tatang. Nabarte ka klaeng. Iso na aramid ko ti kasjay.
Dahil tanga rod. Nalabas ti pa naging inom mo iti arak. Sana nasaya ti kasta, anak ko. Amom lang arudan, ano makainom ka kat sa bali ti ugalim. Ngam aginom ka latamay. Urayam ka di pa'y anak arkaro ti maramid mo. Saan mat siguro, tatang? Sa maysa. Dayday lang matiliw-liwak no kasya malpas ti trabaho. Pangikat lang iti bannog. Ay na, lari anak ko. Pangaasim ta dumngag kay ti pamagbaga. Ang mga no maisagmak kay ti kastang aramidam. Mabalin ka di tatang. Di da kon babalawan. Sakla ka na yung tidakas. Agtrab-trabaho ak matiti husto para iti pamilyak. At da ka di pa'y laang kurang Awan ti makunak iti kinagagat mo nga agtrabaho, lare. Hanggang sa baling amin ti ugalim, no kas di amabartag ka. Isu apang nga asim tagbaliw ka kuma. Kabala ka kontrolan ti bagik, tatang. Diyak lang amin kaya ti makungkontra no kas di amabartagak. Ket pasensya kayo na, tatang. Ngam jak mapatgantikid daw yo. Nga idjakon ti aginom iti arak. Sige, tagay. Sige lang, pare Daniel. Aginom talata. Sana bali, takasusuildo tamat itay. Ay katuna, pari Lari. Paragsakan tamat ati bagbagita. Kalpasan ti trabaho. Uwan nga, Rod. Anya, tano ibarsak ko da ito nagawangan ta iti arak, Barsakak da di alalaki iti bote, Kayat mo? Anya? Loko ka talaga, pare. Natamaan kan sa manan, iti ininom ta nga arak. Isu at tila mapampanunot mo nga aramida. San, Mat? Nga trip ko layan, pare. Di ka kumagkasta-kasta, pare. Agayam ta. Madulamin. Hoy! Ito na daw! Ay, unay kan, pare. Naimbag din, tanakalisi ak adagos. Palawan ka man langan. Sa balik ka talaga na makatimtim kan iara. Takrot ka, kid dia. Takrot ka, Daniel. Ay, urayan niya pa itibagbagang. Di ka tutupan, pare. Di ta ka man langan. Umasidag ka man kanyak, Jasmina. Daddy, apay ka di? Apay ka di kasla mabutbutan ka kanyak, anak ko. Adalay baga, kisungay na yaban ka. Kumusta matenti panagadal mo, ha? Daddy, nabartak ka manan. Saan? Nakainumak labasit. Mabutangak namin nga umasidag ka da kayo. No nabartak ka, Daddy. Bayam, Jasmine anak. Kontrolak ton, ti panaginom ko. Agpaiso? Sapay ko maata matungpal mo dayta. Naragsakak no saan ka nabartak. Kuha, nasaya at mo ti panagadal ko. No dayta ti kayat mo ama-amuan. Sige, Daddy. Dahil nakaramida ng dagiti homeworks ko. Sige, anak ko. Lalaygam ti agadala. Saysayatam. Tapno Itaman pa yan ang sapa ka nagawid, Lari. Rumora kinton madamdama. Dagasanak ni Daniel dito'y balay. Agpalas kami lang ta umatindar kami iti Paska ni Jaydaya. Oray ta mabit kami lang. Patgan mi lang ti awis ti may sa barkada mi. Awan man nga rudan no kasta. Sigurado na barbartag kanto man na sumangpat. Saan? Nagkariyak iti anak ta. Asahan akong ngagbartag. Sapay la kumaharod tamatungpal mo day ta nga ingkarim iti anak ta. Well. Lari! Woo! Mapataon! Kantan ni Pare Daniel. Sige, bakat. Mapangkamin. Na, adu taman na niti ininom, Pare Daniel.
Sabay, nagkarya ko na iti anak ko. Hasan ako nga partag. Oh, adalah amin di tang ibagbagan pare. Imposible ang malikli kam te best friend ta. Nga Wala niya. Best friend tangag pa iso ti arak. Iswasan ta mabalin na liklikan. Kedun mat pare. Iswa sige sigdim. Kedun mat pare. Iswa sige gidi. Siaglat ta pare. Cheers, pare. Dito'y kayon balay amang rabi tatang. Agyaman nak balasang kaw. Hanga mapaingawan ni Lare, kat nakitak mo ta simbang itay. Rimwarda matlaang ka ni kumpare na tatang. Imatendar da kano iti pasken di tadaya. Kunano mo't amabit dalaan ka no. Anya, simbang lang arudan, rimwarda pay lang. Ay na, sigurado nga rod anabartek tumanen ti asawa masumangpait. Day tamot imbagakan kwa na itay tatang. Rimwarlat tamot. Ay. Naimbag arabi iyo. Kastamot kan ka, Jasmine Apaok. Ala, manganta yun, kabayatan ti panagsarsarita yung aglolo. Wen mami, amuyo lolo. Nagkari ni daddy asaanen nga agbartak. Nadlaw na ngamin amabut-butengak kenkwana. Iso ang nagkari. Ala sapay la kumata matungpal ti amam day tangaing karinakan ka. Tapno awanen ti parikot yo nga agina. Ay na, nagsakit ti ulo. Anya, matandi kastoy. Nasayata na kariing kan Lari. Ala, umay kaagar mo Sara. Taagsarita ta inton madamdama. Diyak pa'y makapangan bakit itimpla anak man pa'y di kape. Nasakit na talaga ti hulok. Kasano asaan ana sakit ta ulom, kat nasobra amanan tinaginom idirabi Naimasan mi mat ngaminan tinaginom idirabi. Iso aday jay. Nabartekak manen. Diyak pa'y nga rod malagip. No kasano kami nakaawid gini Daniel. Anya? No kasta? Saan mo amalagip ti panangubor mo iti balay da mare Marilo? Anya? Inupur ko ti balay da Marilo? Kunam? Wen, kat agsagana ka. No agdarom, gapu iti kasjay nga inaramid mo. Anya? Siya kun ti agkidkid daw iti pamakawan iti napasamak mare. Mababa inak, gapu iti inaramid ti asawa. No apay mat ngamin akas dyan ni pari Lari. Nakarit no nabartak. Awan ipangpangag na. Naimbaglaangan tawan na dadaal nga alikaman. Wan no nadangran kada kami. Day tarod mo ti pagdandanagak mare. Iso makaamu kayo, no anya ti kayat yung haramidan. No agdarom kayo, ada-kada kayong dayta. Ay na mare, saan ming aramidan dayta? Aggagayem kan agkakaaruba tayo. Tinapatag, saan to kuman nga aramidan ni pari Lari ti kasjay. Amangan no adda pa'y mang tutup kan kwa na. Kat isuntulakit di ti pakaisagmakan na. Day tangarod kat. Ngam di namot kaya ti dumngag kadagiti pamagbagak ken kwa na. Awisem ngamin amapan makimisa, mare. Tabareng malawlawagan ti panunot na. Masapol ang maamuan na ati tao adumngag iti pamabalaw a panangisuro. Kat maibilang kas masirib. Ne, si kamat gayam, pare Lari. Sumra ka. Agyaman ak mare. Nakaumayak ta napatagtibagak. Ala, agtugaw ka. Agyaman ak. Ita, anyati ko ng mga ibagam. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan yo. Gapo iti inaramid ko iti rabi. Inubur ko gaham ti balayo. Mamati ka man wano saan. Talaga jak malagip dagiti nararamid ko. Pare Lari, amumot ngamin asaan mo ang makontrol ti bagim no kasta mabartek ka.
Pasaray malipatan pa'y dagiti aramidam no daduma. Isungag panunot ka, pare. Agbalbaliw kan. Saan pa'y anala daw ti amin? Agkid daw kay titulong ti apo. Tapno mabailam nga idyan ti arak. Awan na saya at nga itadkan ka tinalabos a panagin inom mo. Mare, Agbalbaliw ka kuman, pare. Taamangan inton sumaro, no? Kat tinton mismo a pamilyam ti madangram. Daddy, ada ka di trabaho yung ita Domingo? Nakapalas ka matan. awan anak ko. Umay kan, Jasmine. Mapantan. Amangan numala daw ta iti umuna ami sa itangag sapa. When, Mami? Ay, Ivy, bakit? Ne, nakarubot ka matlakay. Ada ka di sa rekyo ita? Wano, ada na sapa amapan nyo paginuman ka ni kumparem a Daniel. Awan, bakit? Sumuro ta kada kayo nga gina. Ha? Intay makimisa ita a Domingo. Sigurado ka, lakay? Wan, bakit? Alakit din. Mapantayo. Tapno saan tayo amala daw iti umuna a misa. Pudno ka diti makitkitak ita? Nagkukuyog kayo nga imay dito'y simbaan? Wan tatang. Alakit din. Sumrak tayo dito simbahan. Mangrugin ti misa. Ay, alangarod. Umay kayo. Agigiddan tayo na sumrek. Uwan tatang. Diyos ko. Pudno launa iti linahon ti minsayem itay kada kami. Amay bilang nga masirib ti tao, nga muna adungag iti pamabalaw, apang isoro. Kat kidawak itakan ka ti tulong mo. Tapno maliklikak ti agbartek, nga iso ti puon ti saan mi apagkikin na awatan iti pamilyak. Isuro nakmat asipupuso adumngag kadag iti sasaom. Tapno sa anak amay sagmak. Diyos ko, sapay la kuma. Tasi pupuso ti isusurot kada kami ita ti asawak diti pagtaengam. Lawlawagam ka diti puso na. Tapno masursuro na ti dumngag kadag iti pamagbaga. Oh, si kamat gayam, pare Daniel. Sumrak ka pa ya? Saanan, pare. Umay ka lang kumawisen. At dapag natayo ita, kadag iti babarkada ta. Apay nga yasan ka na sumursurot kada kami. At da ka di ginuram kada kami? Awan, pare. Ngam na kami rin sakon. Awan na sayat nga itdan tinalabas sa panagin inom tayo iti arak. Anya, ngam libliwa tayo lang day jay, kalpasan ti trabaho tayo. Ngam nalabas ti panagin inom tayo, pare. Kaya't mukha di adumteng to ti aldaw, adda tayon tumet lang ti agdidin ng ran. Oh, Iso kagbalbaliw tayon. Sakbay amaladaw ti amin. adula amin day ta pare. Kun kunadala ang day ta, tapno malapdan da ka nga ginom. Baka mo ka, pare Daniel, no di mo kaya ti dumngag kanyak. Basta, saan akon asumurot pa'y kada kayo. Dumngag kadagiti nalintag a pamagbaga tapag saya atam dayta. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan kinapudno ken biag.